Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ukertong juga National People's Party ba Fantin Joseph Lakadong ringkat ke sendalang jong ke kurim ke Dr. Amrin Lingdo ke Belongru ke MLA jong ke East Shillong constituency bat ke menteri jong ke Sarkar Jilla lembik nang kershan hakap penyotruk la lingkot arajar pausan ulali bentap kerteng na ke bentaban aireng ye election MDC na malki la imkra constituency siging dorbar thawan jong ke khasi hills atan ma district council ke bansalong hakap pawaitruk rempang arajar pausan. Hagajing keran berkelar petai kubur di meladap bantap kerteng ubah Fantin lepen pau ke jing ngos camp ba minta ke kintiru undang yo ke Pynjop Kumba pat ba jangan malki laim kra constituency ke Pynjop dan buram yu hak election MDC ke long house nam arajar khakandai I, Fantin Joseph Lakadong, having been nominated as candidate to fill a seat in the 17th Lamka Malki District Council constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngalong confident, tambang ngamlong overconfident. Nga suba kakamram ngalale, adim berkila Pynjop yang amen ajakat kandai nga sunga tam syong, yang anak tray hibun kikam nam ta konstituensi, ta ri berjaya beliau, terkadang sulong Shaniah ladi, nga Shaniah ru hakinong kersan dijungi kiba la Pynjop menakani bat mentaru kinya Pynjop yang ngasa isi. Kijing pendep habai pen bakaan le labun. Saya don hantai saya kibil skiba laklaan kilapun bagi kalan abide kilaka abide ka teenage abide ba kino bun ba kibil di bangilaya trailang ba state government trailang ba lat ke jela jungi te abide ba ban sawan pat sisang ong ada Joshua sabatai dan dai ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba ngakwa ba kintin kasi jungi bahkan long compulsory no angka primary education kata tadi kawai syakamat bat min saya budin biang dalam job man kibun ba ki kam district council bang habis kumba pitip kibun ni kandidat ki bele tamba bat no sisa ngai kun ngam tip nambal ngakam na fokus be ya kai kalentia ke jong takadang ngam cukam keli manu ngai kun bat no ngai kun ngaso ngadon ke Shaniah aladi ngadon ke Shaniah ki pajba la jong bana konsumsi la jong takadang ngam cukam pina klik ta kajing klik ka nga bangan jubab andong e pun di ka politik si kajing keno kandon bet especially the pidon ni haka ruling kata di ka bentah ye ba nadu menchua ka julong ta hanga shimet ngamlap ba ka parti kadon jing sniu ne kanu ka ba ngai ba kale sniu takadaw nga star yang scam banyale bina ka parti NPP but ngalong tau brio ka pangam pet than ki negative things ngapet be ka positive baka sarkar kale ka parti kale bat ngayo sisa kata ka support na ka parti kat ka bang adon kam namata ka imlang salang ka badon kam namata ka roy kapar CM deputy CM kimjukan tan te yang ngayang kata kanong dem ba nganum i ka parti naman ngam patlap kita ki daw ki bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba Kumba kile bahaya nga menta ngandon dekat parti hadu padakut kata kadi ka babaro-baro ki ya angnut hi banyo ba trailang bat MLA ngali ba don bok sisbun bang layu asnon nayeng iban kersan iban guide yang tengam ten problem dia tu ndeng ada kadi ka plus point na ka coba pai. He has worked hard and he will continue to work hard. Ibatin im day show tang ukurim jonga. She said bila long candidate ila day uklawat jong kari.
In yang syakmat, in ya syakmat, in tur syakmat, ngakum ko kurim, himday bandon dak jengkeli. Ngintray sitom lang. Mabatin? Yes. Ngaong yapi. Kasngi ka pa ng kong ba file yung nomination. Nginom ko no, yano. Henry kari kam day tang jong kaway ka party. Kari ka day lang jong ibaro. But baro kinong yalam hadin ba Pynjop ik election? Kidi banya chakmat takaway ka jong yada. But penkiyo yaka imlang kasal.